Hey bakwethu nayi indaba. Siyithini lento? Iphela nini lento? Wonke umuntu engidibana naye lemsebenzini since sivulile ubuza ukuthi ngidle njani uKhisimusi, ngingene njani enyakeni omusha. Manje ngiyayibuza ukuthi le mibuzo le nalama email esiwaqala ngokuthi compliments of the new year. Aphela nini? Kuphela nini lokubuzana ukuthi ungene njani enyakeni omusha, udle njani maholide aKhisimusi? Sivala nini le greeting ku-email ecala ngokuthi compliments of the new year? Ngoba lento mhlawumbe mina ngingayitshela ukuthi makuphela uJanuwari hayi sesifocusa kuValentine. Kanti abanye sebazochubeka ngayo lento ye-New Year compliments nangalesikhathi senyanga yothando yabona uFebruary. Ngithe ngibuza omunye wathi hayi no, lento ye-compliments of the new year awuyiyeki kuze kulamula i-Good Friday ingakabethelwa indodana kaDavide yaphinde yavuka emva kwamalanga amathathu. Awuyiyeki ukuthi compliments of the new year. Manje ngithi angize ebandleni ngibuze ukuthi kahle kahle simisa njani ngayo ngoba hey le compliments of the new year kuze kushaya uMarch, kuze kushaya uMarch solo sibingelelana ngaleyo ndlela. Udle njani uKhisimusi, ungene njani enyakeni omusha. NangoMarch siyobe sisolo sibambe lapho. Noma kaze kwangena uFebruary sesidila ngabo Happy Valentine bese ke ngeGood Friday ke sithi uvukile.